Aro inquiry siani pen Assam Assembly amai kicheng MLA kimi tum simi kideng. Kironi along Tumpreng COVID Care Center along Ponpia Prang Ningkam Troke Parta Sarpia Prang Kidang. West Karbi Anglong SPF han KSC pen Kachuru Kapajir. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Racing Jain Dikitherpi non Bertang Tompen Arjuitha. Dispur Assam Assembly ay Hemalong Aru Inquiry CRNI pen Assam Assembly amay pangcheng ponlo. Laso amay long Chief Minister Barim Sarbananda Sunwal pen chenglok kidoan MLA Kimitum Simi Tangsi Ingthiriat pen Arpudeng ponlo. Protem amay Phu Phani Bhusan Chaudhary pen Aru Inquiry CRNI Dispur Assam Assembly ay Hemalong Chief Minister Barim Sarbananda Sunwal pen chenglok kidoan MLA atum phan patang pon. Karbi Anglong MLA Bidya Singing Leng Dor Sing Ronghang Rup Sing Turan atumta Semi Deng Dunlo. Bidya Singing Leng ki Sanskrit alam pen si Semi Deng Dun. Halapu JLR Lopin Hong Wang si Sivsagar MLA Akhil Goe Lang Lita Semi Deng Dun. Aru Inquiry CRNI pen kepang chengamai ni Thoman Doji. Kironi Model Hospital pen Tumpreng COVID Care Center long Kiponji aphan kisik kidang boma porhut inut asar pi aprandam jui pisi Kironi pen kat news along Berta nang pale. Berta kilong atengke West Karbi Anglong Kironi Model Hospital along se kilang je aphan Kironi kochare arong pen inut ningkan trokep arta asar pi aphan se kilang je aphan vanlo. Alang liphan Kironi Model Hospital pen Tumpreng COVID Care Center long an papontoi lo ponta Kiponji aphan kisik boma hut sar pi abang aprandam jui lo. मतलब बस्ती में जो औरत लोग गुट चलाता है गुट उसका प्रेसिडेंट मतलब हार्ट का थोड़ा थोड़ा पहले से प्रॉब्लम था और कुछ बीमार है और बीमार नहीं यही थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था तो ब्लड डिसेंट्री है बिल्कुल हाँ ब्लड डिसेंट्री और आगे तो एक तो और हम काल तन में नहीं भोग हुए बाद में आराम हो गए क्या नाम ना हो जो बोलवा बेलपति देवी कितना होगा उम्र 60 है ఇంకా after 60 years में थी 60 years लो I mean itu mangen Tumpreng में फर्क बोले कोविड केयर सेंटर हमारा दाम था खेको माने पेशेंट में दासी थी लगी मैं मुझे नहीं लांतर लगे मैं के बेलपति देवी Kironi Kachari गांव 60 years Apram kidam jo SRP men Belvuti Devi pusi Kironi Model Hospital pen pachini. सांस का बीमारी रहा और एम्बुलेंस देखा एक बोला है कि झीरखिंडी कहाँ ले जाएगा उधर उमरांग सिंह ने कहा तो देख करके उसका पूरा हार्ट अटैक हो गया हार्ट अटैक हो गया है बस हम रोने लग गया है पानी वाली पिलाता है इसका मुँह में नहीं जाता है सांस वाला बीमारी का काल से हो गया पहले से प्रेशर का बीमारी है हार्ट का बीमारी रहा इसीलिए देख लिया एम्बुलेंस पूरा हार्ट अटैक हो गया है क्या नाम है बेलपति देवी हमारा कुंती देवी कौन गाँव है कटखरी गाँव Abarem Jengka Police Art Post IC Gunjan Tata Inut Apinan Dodong Karbi Piaphan Chokat Ponjipura Kironi Police Station along Lamhoi Ki Piatengsi Ghonta Inkora Priangbong Nep Ingnang Pen Hemkang Sam Beng Pontanglo Non Hedjong Kibangmi West Karbi Anglong SP Ajagran Basumatari Pen Ladakara Rakar Ia Kemang Lapen Ahok Kang Sai Phan Tong Sekot Pen Siding Ponsi Adai Kido Bang Po Phan Nep Ingnang Ponsi Hemkang Sam Beng Ponlo Alang Li Tong Sekot Pen Lapusona Sai Kideng Pon Thegpot KSC Hamren Regional Committee Pen SP Phan Kachuru Pajrpon Kedam tang sitami lang ki claim ke chok che ang theke theklom si jengkha rat khurpak pen mate Karbi lo charli asong pen cherap chiri pen Mr. Gunjon Dotto alang li hadak IC ki do hustami kedam tang COVID-19 hustami alang li dum hadak rat tuhan ke than ke pare poni ke rabi kali ka chene ka holo ke dio joini sami jengkha head branch la pen ke Karbi lo charli asong Hamren Regional Committee la pen ke public hoi pen SP Madam Phanchuning Risi alang phan jengkha pen terek nai pen kachuning riat teng pen hala phan immediate terek lo Bosita me hola so hot
alang li jengkha ke doi sek man si tami ake no kam klem ke dam bom ang thek abang ke patumi tami theklong dak lo patumi he si tami edom jengkha under jemane jengkha under pen alang li inut karbi pia phan chokat pondet kusia hala dak jengkha thana long lam hoi pilo lasi alang li laso ka choklem abatai batai lason hala dak kam no ka choklem pen ang thek patumi bang ke klang dak si etum ladak non head jong ki bang etum SP sar bang immediate action NC pinya bang alang li phandak judicial court pen hok pera kang sailong si non bang ke alang li phan jail pon lo asin tum choroing tum non head jong ki bang SP sar phan alang li ladak ke bang pen immediate action ma dak arada tum pen west card bianglong arada tum pen kacerap ciri pen labang so ang thek nang ki bang alang phan choro par piklo adai kido gunjan datta phan case number 51/2021U/S365/376/506 IPC papomsi no namat hem kang samalongsi adai ateng pen bengpon tanglo Corona war rong anta lutanglo laso lam umpana inglong habar bangkri troxia banglong corona kisu ang thekilong pensi rong sopi pen rong anta corona war kang dangalam longponlo Corona war non ki rong sopi ahoy dui pen ang tan parsi rong along anta indang dam tanglo West Karbi anglong ki parlo umpana inglong habar long bangkri troxia bang po bang phetum corona positive ki klang pensi rong anta laso kisu kang dangalam arju ponlonglo Okran sai kampen birda kilong atengki umpanay long RET lepin RT PCR pen corona dowe kilang patinisi bangkri troxia bangalong corona positive ang tek ponlong halapu bai thalang solong bang sirkep dongka mukamalong bang troxia bangalong corona positive pusi bang tek Subdivision Veterinary Officer Lapin Karbi Farmer Association atumpen pini ada porphai nerkep apor malom HDP longking leng LP school long hanwe radaphan akijoipen kapajir teka Hanbe kapajir amai KFA Borjan Aru Kongchunbang Babu Rong Pipen Kachari Ponamai Long KFA Mai Phu Tingku Ingti Kongchunbang Suron Singh Rong Pi Dunmai Phu Ruben Sonteron KSYC Mai Phu Prakash Serang Lapen Rong Asar Bhaya Ingling Atum Chitong Dunsi Hanbe ki Joypen Don Kepatum Phan Pajir Pon Hanbe ka Pangreng Pen Ali ka Chipadoji Phan Than Paritika Lapen non malom COVID-19 ki so awur pen kachiri tuna kinang soralam ta Than Pachini tika Mas Lapen hand sanitizer hei huita Pajir Pon Kidamtang aruni phai kri troxiani biswanat alongri borjarani emikar suren rongpi achor kawe ingtipi COVID-19 ki sukilong pen arong kachewai jok radatum kapheri okchumpran lapen kamang huprong porhu jonji karbi youth club arhin pen rong radatum phan kacherok tok lapen kacheri pen kido thekje phan pura kicherok tok asai kideng lapen kiduk der aratum phan maskron asai padupa Kidamtang aru ni phai kri troxiani biswanat alongri borjarani amikar suren rongpi achor kawe ingtipi COVID-19 ki sukilong pen ajok arong kachewai jok hadak aratum kapheri okchumpran lapen kamang huprong apor hut jonji karbi youth club hin pen aru ni phai kri sirkep ani kiduk der aratum phan cherok tok lapen kacheri pen kiduji aphan pura cherok tok asai kideng lapen kiduk der aratum phan akijoi pen pak pharo phosusi maskiron asai kideng anparta kebang jilang apor hut sitami kiduk aradaphan akijoi pen maskiron lapen cherok tok asai padu ponthuji pusi jonji karbi youth club lamjai sarpu sunil teron nirom komchun bang hemputaro dihin rimbang rakesh bilapen pengchun bang anel rong phartum pen than pachini non malom so por phan birta mong ton pasa আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন তা নাংনা এগাৰ কয় বং মানাই বাংছৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolote. Igar ko ni pokchokore lo timen do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahen lo alon medical store Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy
Labangso pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajara dawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang ritum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Dihina mopi putot berta lamang thulo. Manja Police Station ke parlo aruni phaing koyaju Difu Manja kachilenga tuwarpi Buddhist Temple adongalong ihuma scooty kaching koyajok inut apran kidam lapin inut areng hu kiso. Difu Manja kachilenga tuwarpi Buddhist Temple adongalong ihum kapaprap thektika scooty adu kekekalong men ke khangone det pin kaching koyajok ademalong amat scooty ke begabang phi apran kidam lapin kachit habduna bang areng hu kiso ahiring tangra gajok tongsekot sekilanga hemalong sekilanga phan ponlo apran kidam joya bang phi phan DMC along postmortem aphan ponlo apran kidam joya bang phi dogmoka Police Station ke parlo ke therong piarong amekar Rajesh Teron achor mandira hansi pilapin scooty a number AS09G0131 pusi pang ponlo. Difu matipung widyarong piarong amekar Kamal Teron lapin homra intipia sopo sarchari Teron ningkan kithom pleng dara phita akeng dam thekthila. Labangso uso phan apia putum pinang an silang ponlo. Difu malama doktor tumalong tat sei chilang dam lo ponta mimi ang thegabe lasi Guwahati le chilang dam non pusi toilo. Tangka mahakadure ajok chipono ne delo. Arnibang bangalong chongdat chot pensi chipang reng chet lasi uso se kechilang je phan nahokta pono ne delo. Lasi man kido Karbi ang longa CM tuliram rong hangalong kirap cho hangpon. Ikan number 744501008183 IFS UTB I0RRBAGB lasi searching ritiron akai phan matha dampin kirap ke pa jirdun je phan chuning ripon so phan mane dakalaman ke lang bom lo inke dak hospital lamanda chi pon long masti e gati chi pon tha polo ana bang ka khorosa be mani ri tumta pon te dalo inke lasi jo pinyan yanta in ta te arja te armi la po si ni ke la pusi bom lo Arta ningkan kam la. Arta ke ningkan ki thom se lo non so phan ke inat kala na minit nang kok le nam ne ke ni tung ke ke cholong le pen line ne ta kan ke se ko ne tam Karbi prime time kila pansi kang ton paiklo do mi thakmi korwang tho